Wah, lagi nggak? Lagi nggak? Mama, wo ist Straße? Iya. Zeigt dir Straße an. Kleine Straße. Kleine Oke. Viele. Hai geng, selamat datang kembali di channel kami. Hai Zoe. Zoe ngapain? Main traktoran tuh. Ini mereka lagi mainan. Ini tuh udah sore, sekitar jam 5:30 sore. Jadi mama Das kleine und komme Erde da. Jadi mama ini mau bikin dinner simple aja. Kebetulan udah lama nggak bikin. Makanya mama mau sharing resep simpelnya ke kalian semua. Semoga aja sebagian bahan ada di Indonesia. Dan sebenarnya bahan dasarnya itu simple banget dan mudah didapat ya. Mama siapin dulu bahan-bahannya. Oh, capnya mama. Oh, mama nge-cap rambutnya dulu. Tuh. Oke, ini jadi bahan-bahannya udah mama siapin. Jadi ini ada ham. Kalian lihat. Ini hamnya udah mau potong-potong dadu gini. Kalian yang di Indonesia mungkin bisa kalian ganti pakai daging cincang kayak yang ala-ala Pizza Hut gitu ya. Itu tuh macam daging cincang yang ditumis. Pokoknya yang gitu-gitu mama juga kurang tahu. Atau kalau yang doyan bacon silahkan bacon. Atau mungkin sosis dicincang-cincang kecil kayak gini juga bisa. Dan pastinya karena judulnya adalah pizza roti tawar, pasti kita butuh roti tawar. Terus kita butuh sour cream. Sour cream kalau ini bahasa Jermannya Sauerrahm, sour cream. Di Indonesia juga ada, aku rasa di supermarket. Dan kita butuh 2 biji ini. Ini tuh macam fresh cheese. Ini sih simple banget karena kecil gini, biasanya ini cukup untuk roti kidos. 1 kidos tuh pakai satu biji gini. Di sini sih banyak dijual di mana-mana. Di Indonesia mungkin kalian ganti pakai fresh cheese aja. Dan mama masih punya pizza cheese. Bakalan mama mix dengan gouda yang sudah diparut. Ya udah, step by step biar mama kasih lihat kalian. Oke, satu yang belum. Ini nih. Ini macam bumbunya orang Itali gitu yang dikeringkan. Jadi ini Italian herbs gitu. Mama nggak bisa. Kenapa? Oke, jadi langsung aja. Ini mama udah pakai celemek ya. Ini celemek jadul. Ya wis. Jadi kita masukin ke dalam pertama si sour cream ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok pizza nggak ada saus tomatnya gitu kan? Ya pizza ini lebih menonjolkan rasa paprika ketimbang tomat. Buat kalian yang mau ada tomatnya mungkin bisa roti tawarnya kalian oles dengan saus tomat. Tapi buat mama sih yang original gini juga udah enak. Tuh, jadi dalamnya itu fresh cheese gini loh gengs tuh. Buat dioles-oles ke roti. Kejunya agak tekan-tekan dulu. Ini itu praktis banget dan kalian bisa bekuin buat stok. Jadi kalau ada tamu dadakan tinggal kalian taruh aja di oven. Kita masukin si pizza cheese-nya. Biasanya yang dipakai 200 gram ya. Itu tadi sisanya berapa ya? Ya pokoknya dikira-kira aja deh. Ini mama kira-kira aja. Mungkin segini cukup. Oh ya, tadi paprikanya belum mama kasih lihat kalian kan, lupa. Dan ini sudah mama potong-potong, jadi ada paprika tricolor. Kalian tahu mama doyan yang warna-warni. Dan ini ada bawang bombay. Jadi untuk simpelnya mama ada bala bantuan si ini nih. Tuh, si bala bantuan ini untuk mencincang-cincang. Kalian kira-kira aja. Ini contohnya mama ambil. Udah jadi kecil-kecil. Masih kurang, kita masukin lagi. Kalian yang doyan cincang-cincang, kalian cincang-cincang manual juga bisa. Dan sekarang bawang bombaynya, ini kita pakai setengah aja. Tuh. Oke, jadi ini udah
keju-keju dan sayurannya juga udah. Sekarang kita masukin hamnya. Lalu ini kita kasih si bumbu Itali yang tadi mama kasih lihat kalian. Kira-kira kayak gini. Jadi ini kita aduk rata. Jadi ini nggak pakai garam segala macam karena kejunya kan sudah berasa banget ya. Ini tuh salah satu alternatif kalau umpamanya ada teman-teman kiddos yang datang kunjungan ke rumah atau ada kunjungan keluarga kalau weekend atau kalau mau bikin party. Jadi ada apa tambahan snack macam kayak gini. Karena bikinnya super simple. Kita ambil toastnya atau roti tawarnya. Ini bakalan kita potong menyamping. Ini karena pintu teras kebuka, jadinya mama tetap pakai jaket nih. Dingin nggak? Soalnya kiddos keluar masuk tuh. Kalian potong menyamping kayak gini. Terus ini kita pakai sendok makan. Tuh, ini kita atur di atasnya kayak gini. Dan ini biasanya mama tabur lagi dengan yang hijau-hijau dikit. Oke, siap kita panggang di oven. Sekitar 10-15 menit cukup lah. Pokoknya sampai dia agak kecoklatan kayak gitu. Ini kalian lihat ovennya 180 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut bikin loyang yang kedua. Loyang yang kedua. Terus ini kita pindahin ke piring. Ini dia pizza roti tawar ala mama. Dicoba ya gengs di rumah. Ini udah jam makan malam dan sekarang waktunya kiddos makan ini. Selamat makan. Pizza. Wow. Hai gengs. Sambal. Ja, da. Abang pakai sambal hijau. Sambal hijau. Ja. Sambal hijau. Koci. Wah, schau. Ja. Mama juga Ich pakai brauche sambal noch hijau. einen Löffel für mischen. Wah, selbstgemachte Pizza. Sambal hijau pakai mayo. Pedas. Mittag nichts. Also, diese? Wollen wir da Eck gepresst? Kamu ngantuk ya? So, probieren wir mal. Bapak. Kamu nggak bisa dibuka lagi. Da, mehr. Oh, Sambal hijau ist echt lecker. Na? Frau? Wajib dicoba gengs resepnya. So ist er gut dunkel. Ja? Oh, danke. Oh. Das ist sowieso immer gut. Wow. Gut? Nein, nicht. Schmeckt gut. Bitte nicht da. Pedas hijau. Halo? Sambal hijau.
Mental Mau? makannya pakai sambal hijau dan mayones. Mau? Mhm. Papa, wir halten so eine Pizza. Wow. Mach. Gut. Ach, Papa. Mhm. Apa-apa. Schräge Pizza, ne? Hijau enak ya jadinya. Mhm. Sambal hijau malah. Mama, wir haben schräge Pizza. Wir haben schräge Pizza. Ah, das ist Smiley. Mommy, pizza. Mommy, please, pizza stop at the wall. Pizza stop. Yummy. Good. Ah, good. This one. Mau ambil? This stop. Stop. Ketchup. This is stop. Stop. Pedas. Oh je. Stop. Sini duduk. Hä? Ja. Sind die deine Schnitzel? Stop. Oder wir trinken. Das ist so probieren. Hat das ist ein Smiley Pizza. Ini smiley pizza. Tada. Sini duduk. Oke. Nah. Boah, meine Pizza ist crunchy. Sini sama Eine lu. Pizza für Ist das alles? Nö, nicht du. Meine war voll auf die Kamu makan nih, aku no den film. Si abang. Wah. Habis ini kita just dance ya. Was ist denn das? Kommt gleich jetzt. Da, wo sollst du den stellen? Mhm. Dann stell ich kurz da. Sama saya Mama Zoe just dance. Ich liebe das denn. Oh ja. Papa, wir werden morgen mal wirklich so richtig Minecraft spielen. Nom, 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 nom. Yummy, yummy, yummy. Yummy, wow. Nom, nom, nom. Wah, lagi nggak? Lagi. Lagi nggak? Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Pizza. 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 Baru mau sodorin. Simple dan praktis dan cepat dan. Kalau pakai paprika merah lebih banyak, hasilnya bakal lebih manis. Karena paprika merah enak ya, manis gitu rasanya. Was? Ya sih, Mama. Ich hab nichts gewatscht. Shit man, Louis niet, boys, Louis Kopbek. So? Tuh. Ciluk ba. Oh. Ich hole mir jetzt zwei. Ja, nee. Zwei. Oh. Also zwei. Toppingnya masih ada sih di kulkas. Tadi sisanya kan Mama bikin cuma 2 loyang. Schon warte. Mit dem, oder? Tadi nggak mau, karena rebutan. Habis 2 loyang, laris manis. Yummy. Sampai sisa selesai. Toppingnya masih ada, ntar bisa Mama bikin lagi. Kalau masih lapar ya. Mhm. Ist das sauer oder nicht? Yang ini enggak manis. Das ist heller. Mau coba? Hm? Aber wollte auch probieren, das so Süß nachher. sauer. Enak. Makan dulu, gengs, bilang. Makan dulu, gengs. Manis ah. Oke. Dicoba resepnya. Thank you for watching. Bye bye. Bye.